Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika malabiki aga kareba di esoe. Kareba pari-pari minasa palbangiki kareba di pasalna wanumana pari-pari. Iya, natania lisya tetek kiri akitang kareba pari-pari. Riwatong kana bosi tanang ya markoe mancaji makudara. Iya amulana marko besi ya si abereang nutrisi pokok untuk tanah. Iri pena dinge deceng ya naritu tanang mencaji makudara nasabah engka pak bosing. Tenri perasai sukuni silangeta rilalang kariba pari-pari risoe mamuari sukuna silangeta nasuku topa aden nuata salamaki tapana salama.